Pemirsa nyanggra pengerau rahinan suci galungan mewah kuningan. Sawetara pebuat upacara mewah bebantenan sampun nyansan ngemalang. Penincapan arga anutin saking seselering pasar kereneng. Pemekas ring arga busung mewah bunga. Ini keinucap kepatutang oleh silih tunggil pedagang GAD. GAD saking penatih puniki mausang panincapan arga busung Bali sawetara dasa tali rupiah aiket dados nyanis lai tali rupiah aiket. Nanging sayang sareng pengarga ring kalungan 6 bulan sani lintang dani mausang panincapan mangkin nenten dahat ageng. Kalungane lintang pengarga busung kantos petang dasa tali rupiah aiket. Tias busung pengarga bunga taler kauningin nincap. Katanya nih pengharga bunga stata nincap nyabran pengerau kalungan. Kanan inucap taler kepatutang oleh silih tunggil krama ibu putu saking Denpasar dani sani sampun madolan tambis 3 warse ring pasar kerenang inucap mausang pengharga bunga nenten deg-deg nyang regalungan saking kali dasa tali rupiah kilo dados lai tali rupiah kilo sani sadurung nyane 15 tali rupiah kilo. Panincapan arga puniki memargi sangkaning pengarsan pasar saninyan sanincap tur pangrauh rahinan jagat sani sampun nampek. Niwayan Linayani Bali Pos Nguningayang.